Atuamberi Antoni Shietu, spika wa bunge ya Meru Tawe Ayubu Bundi na ugete bunge nereketie kuunga mauri ure worontetie nikenda gukia Kanyaga County Secretary thirikari-ini ya governor niwe Kiambi Atheru. Ariwa riboti ya kumukurukia na kumugwethia ikanenkanire wa mbunge Jumanne ya kiumia kituthiite nkuruki spika Bundi na areretie gucererwa kwa mbeca cia bunge akiugaga matiriga kugwata mbeca kuma thirikari-ini nene kwa mieri ithatu. Riu Muthuri Muriuki atwambiririe na riboti ino. Na itukirani na spika wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na ombete kurikithia Muthuri na Arua iba kunga mauri Dr. Kiambi Atheru nyuma kuthoroteri kigitike mwandiki munene wa county. Ripoti leo gitekethwe kiuma nyuma kiumia kimwe nikenda eja ke county assembly ya Meru betho bakimithuja na kona ketha bakakurukiritwa Kiambi Atheru county secretary wa Meru kana baketho bakirigwithia itwekirite manteja ki magazeti na togwa ine mbondi ura witherwe na gintu akwenda kuwa kia wana Kiambi Atheru either kio in support kana kurega go support auge na ingwetikia mbairu kiririria tu mbere gwita kumvet then triple tuonete kana memoranda ya kwaria mantu ja Atheru either kwithirwa abui kana tibui, and that's why now as a committee tuenderere na twathiria vetting then ndingugire tigine wingi ya committee atekare ndiguru andika report yo ni okenda trido majority ya report ya mbunge Jumanne rukiri Jumanne tariki 24, and after that then akurukwa then the governor on entukwira ekira ya kumurithia muma ethroate kuruka then na jathirire hau awite thirikari nene kwithwecireri kuretera thirikari cia matura mbeca undu bui butumite mirandi mwanya mwanya mgeche county chito chikwama. The county government which includes also the assembly but nenkeri mbeche chikuma January ko nyeshimwa bako betona meshare kuma January ataro musharo January February na March na nandi April twitite ko na nandi ndikithira bena ryo kimutario mathabu wa thirikari ni kuona mbunge cia county chikwathurwa kigina kiao kija kigionkwa kitio kurukira ki thirikari ya county SRC kire control budget na mwechio ituga mbeche cia assembly gatinda kuyirwa utero angavana mbeche cia assembly chije rutero assembly no nturia tukwa audited tuondeta rutero assembly na rwa rungiro ka audited ko teaja ya mbeche do irejira amwe na ni two independent terms ko itukuromba thirikari at least there to separate kada mbeche tu batonenka direct aba bange bakanenka chono tunande watweka assembly nene gweta kuromba executive kenda banenka mbesha then ega compromise kiri issues ya oversight na the compromise renyo gwikare mu witikore batiwite amna bu spika Ayubu Bundi augite mwankira nde mbunge ya Meru ekethwe kigarura watho nikenda gutigira minister ba county bokinya mbunge ya Meru nikenda bithabe choke biuria mwanya mwanya kuninga na witi nambere ba county ya Meru nyeitu kwenda kuchange sheria chietu the Meru County Assembly standing orders ora national parliament ira chenjire watu ka minister na nde ageta assembly kana mbunge kuchoke biuria biria bikorwa ni heshimiwa then tukwenda kuchange standing order chetu in process tukambedia tukweruju nikenda ministers pa county government ya Meru ria kwina biuria biria bikorwa watu kaiba komba kwa wakanya bakeja mbunge pachoke biuria bia bongwa nonto nande procedure tutumairere ere ona Arua chairman yo committee to minister lakini eja guchoke biuria ye minister so na itukwenda mwene mantijarea ejo choke wengwa nonto at times there we ndio kwa ugojo na uri ongeno ere yakajo choke wengwa it is better off according to the members of assembly you amend the standing orders nikenda minister wengwa bako yo choke bila biawe then chairman committee na tumutigire na bamuthie buru iromba speaker Ayubu Bundi kire minister Mithika Nturi na kithure kindi niriri degi miankia tharakaniri na Meru buge itukuromba tongeria betu muno tutongeretwe ni waziri wetu bwana Professor Kindiki na waziri wetu saidie jenge bwana Mithika Nturi at least bombe gutukaribia ndi
twi team cia Tharaka Nithi na Meru County tumbe kwaraniria at least one tukuthirikiria thina ya mianka ĩrĩa ĩrĩ no turana itugwa mianka no ikurwirwa na uro tukwakuru tukua mianka no ikurwirwa na ndi nyagombo twika antu bara bena history ya mianka eu in the next 20 or 30 years utwoketherwe moyo na gwatwa kwina thina nyingi muno. Nkiripotera Weru TV Betamuthuri Muriuki.